جبرنامه رونیا افد محمود امین و خوش به تماشاوان روجاوا تیوی امیر و خلک کنو دیسا پیش بریوانه برای تماشاوان مه واقع کوته زانین ام دماه گلانه ده مهکه گلکی پیروزه و بواته الجم گلی کرد دوی مهده و کی مها شهیدان تناس کرد دهمان دمیده جشن زمان کردیه خلک ما ایرو و دربار زمان کردی گرینگیا زمان کردی جبوک زمان کردی به زمانی که فرمیل چهار پرچه کردستانه چه گاف پیوستن وان پرسان هم پرسن دنه امی به میوان خویا استودیو به ماموسته خجه اندام سازی زمان کردی را پارو بکن تو بخیر هاتی ماموسته بخیر دادم صاحب ماموسته ام گله که کیف خوشن تو به میوان برنامه همه کیف خوشی امنا صاحب سپاس بله ماموسته جبوک ام تماشاوانی خوره بهتر بده ناس کردن یعنی گله که آن تماشاوانی مهن دربار زمان کردی ده آگاهی نوی گله کی کیمن پرسامه یکم اوکو زمان کردی حتی ها مثلا وقت زمانی که چند میلیون کس پیدا آخوند همان دمیده زاراوین و یک کوهنه لکردستان کوتینه بکارانین چنه نها دست که دما ام بحث زمان کردی بکن وقت زمانی که سربخه زمانی که کردی سربخه تونه دست که ام وی دیار بکن لی روش تنها نزد بو زمانی کردی در بازداره اصلی خود پرانی زمان جوخه هرچند جزراوین خو پیکورجی لیش برکو ام بیجن لسر دولتی که یعنی لسر ولاتی که زیادتر تناسین جبر ویجی وقت زمانی و تناسین اگر ام نمونه بده مثلا دم ام بحث زمانی ترکی دکن راست دولت ترکیه تبیرامه یعنی ترکیه تبیرامه لی او نه واتیکو ترکی بخود تنا ترکیه او زراوی که ترکی یعنی ترکیه زراوی که ترکیه الكيلكوي آذري هي تركماني هي شواشي هي ياكوتي هي ليش بركو علي هزيد دولة تركيا بهسترة لجوري دولتين دن زمان تركيا جي لسر زراويا وان تناسين جبو زمان كرديجي يعني زمان كردي ماكو ام بحث دكن وكي ما قلت بركو سرخ زمانك سرخ نسر بخويه وهمان دميده دولة هرما كردستان يعني جي جالي كرد دناف چار دولت جدا ده هاتیه پارچه کردن پشت 1923 جبر ویجی در فت وی ستاتویی که فرمیجی چینه بویه استانداردی چینه بویه جبر وی هر پارچه کردستان ده مروف دکار بحث زراوین کردی بکه دما کو ام بحث زراوین کردی بکن و بحث گلک خالین کو ام پیش تجی بکن اما ببینیم کو هر خالی ما او دناف نقاش ده بر اما نکاربن آگاهین سدیست درباره کردان ده زمان کردی ده چند کردی ده سدیست بدن یک خالجی زراویا کردیه یعنی چند زراویا کردی هنه نرین جور به جور هنه این کد بیشن دو زراویا کردی هنه این کد بیشن چهار زراویا کردی هنه یعنی 5 زراویا کردی هنه 6 زراویا کردی هنه و 8 زراویا کردی هنه هل صدمه ویجی هیه لیدس بکی بلکه ام یک کد بیشن 2 زراوا 4 زراوا 5 و 6 و 8 زراوا کیجان زراویان بحث کیجان زراویان دکن یعنی کیجان زراویان دروی زراویان کردی دهیل نه بگنم پری دست که وقت زمانی کردی سر 2 زراویان دهات ناسین او جی کردیا کرمانجی جری کردیا جورنجی یعنی کردیا باکوریجی تگوتن و کردیا سورانی یعنی کردیا ناوین یعنی ناوندی ناوراست جی تگوتن یین کو کرمانجی و سورانی نا سینوردار کرنه هورامی زازکی یعنی کلهوری لوری لکی دروه هشتنه جبر لگوری هنگ زمان زانم هورامی و زازکی جبر کو دشبن هف و وقت زمانی که جدا تین ناس کرن دن ناس کرن یکو دبیجن چارن هورامی و زازکی جی دناوی ده حسابینن یعنی کرمانجی سورانی هورامی و زازکی ده حسابینن یکو دبیجن پنجه هنگ ناولی کرنه وانجی هاتیه گوهرین جبو کرمانجی کردیه باکوری یعنی کردیه جورین ته ناولی کرن جبو سورانی کردیه ناوین ته کرن جبو زازکی کرمانجکی جی ته گوتن هورامی گورانی جی ته گوتن و کردیه باشوری هیه که کردیه باشوری ده ناوی ده کلهوری فیلی لکی و لوری جی ناو ده هیه یکو دبیجن پنجن وقت لکی دناو کردیه باشوری ده دردخن و وقت زراویه که سربخه نشان دادن یکو دبیجن 8 جی او کردیه باشوری اکومه گوش کلهوری لوری فیلی و لکی پکته هر یکی وقت زراویه که سربخه نشان دادن
çuma eğer em bejin çuma evqas yani hem aliye navlekirine de eğer bala tek şandı be jibo kurmancı se nav gotin jibo sorani du se nav gotin jibo zazaki kirdi kirmançki dimli u zazaki heye jibo kelhuri kurdiye başvuruji her wuha navên cuda hene yani ji navlekirine em dest pê bikin ji hijmarê em dest pê bikin sedema wê sereke ihtimalek mezin ji ber ku destpêkê Kurdistan hezar herema Kurdistan ya jê Kurdistan bixwe 1639 de be peymana Qesr-i Şirinê di navbera İmparatoriya Osmanî û İmparatoriya Sefevî de hat parçêkirin piştra 1923 de peymana Lozanê ew parçeya ku di nav sînorên Osmanî de İmparatoriya Osmanî de ma vê carê di navbera sê devletên nû de hat parçêkirin Iraqê de Sûriye û Tirkiyeyê de ew tê çiwatê dema ku em behsa parçebûna Kurdistanê dikin tena herema Kurdan nehatiye parçekirin heman demê de gelê Kurd hatiye parçekirin heman demê de zimanê Kurdî hatiye parçekirin heman demê de çanda Kurdî hatiye parçekirin û heman demê de gelê Kurd zimanê Kurdî çanda Kurdî ketiye bin destlatdariya çar devletên cuda sê zimanên cuda sê çandên cuda ev encamê di çi aniye ji ber ku Kurd di nav çar devletan di bin dest bûne hem van çar devletan ji bo tunekirina ji bo wendakirina Kurdan hem jî asîmîlekirina zimanê Kurdî polîtikayên cûr be cûr meşandiye tu parçeyê Kurdistanê de heta salên dawî em ê jin statûyekî fermiyê zimanê Kurdî tune bû xebatên zimanê Kurdî taybet xebatên zanistî yan jî wêjeyî lê derfet tune bû zimanê Kurdî piraniya xwe wek zimanê malê yan jî zimanê kolanê hatibû hiştin dema ku xebatên zanistî li ser zimanekî nebin gelo ew ê gelê wê çawa bikaribe bêje ew qas zeraveyê Kurdî hene ji ber ku dema ku em behsa ziman zerave yan jî devokan dikin nezîkbûn û dûrbûna wan tiştên wekhev û cudahiya wan em van pênaseyê dikin tena ne ji bo zimana ji bo malbata jî ev derbazlara belkî destpêkê me bigotaya zimanê Kurdî di kîja malbatayê de ew jî çêtir ew ê bibaya zimanê Kurdî di nav malbata Hindo-Ewropî û beşa İranî de ye ji ber vê jî zêdetir dişibe Farsî zêdetir dişibe Belûcî komên İranî zêdetir eger em bên mijara zeraveyan ji ber vê sedemê hijmarên cuda cuda nerînên cuda cuda li ser zeraveyê Kurdî hene lê eger em yani piraniya ku tê qebûlkirin yan jî ez jî pêra me 5 zeraveyên Kurdî ne ew jî wek Kurdiya Bakurê yan jî Jorin yan jî Kurmancî Kurdiya Navîn yani Soranî Zazakî Hewramî û Kurdiya Başûrî pêkti li aliyê heremê ve eger em binirin li Bakurê Kurdistanê zeraveya Kurmancî û Zazakî heye li Rojavayê Kurdistanê tena Kurmancî heye li Başûrê Kurdistanê herçend bi gelemperî behsa sê zeraveyan yani Kurmancî Soranî Hewramî têk kirin jî lê heman demê de hijmarek piçûk be jî feylî jî hene yani beşekî Kurdiya Başûrî jî heye ku ew zêde nayê zanîn li Rojhilatê Kurdistanê mirov dikare bêje ku ji bilî zeravaya Zazakî hemû zeravayên Kurdî eslê xwe de li Rojhilatê Kurdistanê de hene tê axaftin hem Kurmancî heye hem Soranî heye hem Hewramî heye hem Kurdiya Başûrî heye mirov dikare bi giştî wek destpêkekî van bêje باش هم سخجت ناف برسامه کنه گلک آگاهی دان یعنی جبو کو تماشاوان بیتر بته و دوی روشانی ده جوان زاروین پنج یعنی تگوت نرینات اگر بگیری وک خبرکار که زمان و که ماموسای که زمان جی پنج زاروین سرکه یون کردی یون کو آن حالو کردستانی تینه بکارانی گل اگر مروف ببیجه دناوان زاروین ده هری زیده دناف کردان ده دانستان ده نیوی هیا مروف کانی به وان مدابش بکه اری مروف دکاره یعنی eğer bala tek şanlı be demakun bahsa ligori herem ankır Kurmancı her parçaya çar parçaya Kurdistan'da heye jali ahiverin yani jali hijmara Kurdan ve jedinav Kurdan da koma heri mezin koma Kurmancıye pişti ve koma Soranite pişti ve embejin Zazaki Hewramî û Kurdiya Başûrî te
kurmancı hem Ali akıberin yen xozayı ji zederin hem ji dinav zaraveyin din ji yani komen din de ji mesela jali zazayan ve tezanın jali soranan ve tezanın jali hevramanan ji tezanın yani komen din ye kurdan ji herizede zaravaya kurmancı zanan ev ji yani ihtimal ekmezin hem çar parçayı Kurdistan'ı da heye hem ji Ali hicmare ve serdeste zaraveye dine تنا belki li başvuru Kurdistan'ı ev rewşenekî beravajî bibe ji ber ku başvuru Kurdistan'ı hijmara soranan li gorî kurmancan zêdetir e û soranî berî kurmancî dest bi nivîsê bûye aliyê zanistî de jî aliyê karar standartkirinê de jî hinek xortir e ji ber vê jî li başvuru Kurdistan'ı tenê mirov dikare belkî bêje kurmanc soranî nas dikin ji soran nan zêdetir bêtir. Başa mamste gelek kes mesela ve kedbeje yani pirbûna zaravayên zimanê Kurdî gelo ji bo zimanê Kurdî dewlemendbûne ke yan jî perçebûna ziman de destnîşankirin gelek mesela xelkê me Kurd ana gelek kes me temaşa dikin jî dibêjin li Bakurê Kurdistanê zaravayên cuda hene başûr ev çi teanîne ser ziman yani yani rastî jî gelek kesa xwestiye bide naskirin ku zimanê Kurdî yek ji sedemên ku di destûra bingehîn de nebuye zimanekî fermî perçebûn ango zaravayên ku nav wê de bela bûne. Yani demek mirov berseva wê bide eslê xwe de îdeolojiya te ziman çiye, siyaseta te ziman çiye li gorî wê dikare bersivekî rasttir bêdayîn. Gava din me ji bo Tirkî jî got, ji bo Farsî jî eynê tişt derbas dare, ji bo Erebî jî eynê tişt derbas dare. Mesela niha dema ku em bêjin Erebî standarda Erebî li ser standarda Kur'anê yani zimanê standarda yani ji zimanê nivîskiye lê dema ku em dibêjin Erebî Erebiya Cezayirê, Tunusê, Erebiya Misrê, Erebiya Iraqê yan jî Sûriyeyê ne eyniye ew ji zaravayan pêk tê lê ji ber aliyê baweriyê jî olê jî bandorkiriye wek standarda Kur'anê wek standarda zimanê nivîskî hatiye hilbijartin yani jî Tirkî de jî ji zaravayan cur be cur pêk tê Fransî jî hûloye Almanî jî hûloye her zimanê de eslê xwe de zarava û devok hene hebûna zarava û devokan ne biya min ji bo zimanekî qelsbûnekê bilakis dewlemendiyekê ye rengê zimanê wê nîşan didin ji ber vê jî ez bi xwe wek dewlemendbûnekî dibînim ji bo hebûna zarava hebûna devokan ji bo zimanê Kurdî ji bo standartkirinê jî yani rêbazê standartkirinê de jî cudahê dikare bibe yê ku mesela niha ji bo hem Fransayê hem Tirkiyeyê devokekî heremekî hatiye hilbijartin em bêjin dema ku Fransiyan xwestiye zimanê Fransî standart bike devoka Parîsê hatiye hilbijartin li Tirkiyeyê devoka İstanbulê hatiye hilbijartin ji bo Kurdî jî gelo em ê çawa standartkirinê bikin divê mesela nereyên cuda hene divê em hemû zaravayan bikin yek gelo yan jî em her zarava dinav xwe de standartê wê çêkin yan jî em yek ji wê hilbijêrin û wê bikin standart biya min hilbijartina yekê yan jî destpêkê ya yekê re em dest pê bikin ji hemûyan bînin cem hev ji ber ku ziman zindî ye û xwezayî pêş dike veya paş dike ve müdaxelekirinên wilo rasterast zêde qebûl nake li Ewropayê jî hewldana zimanekî hevpar hat çêkirin lê ew ser neket ji ber ku tu nikarî müdaxeleyê zimanê zêdetir bikî ji bo Kurdî jî bi müdaxeleyekî nabe ji bo hilbijartina zaraveyekî mixabin biya min tedî desilatdarê me her çiqas xwestiye em bêjin me asîmîle bike zimanê Kurdî tune bike dema ku em zaraveyekî Kurdî hilbijêrin eslê xwe de em ê bi destê xwe zaraveyên xwe yên din bikujin çawa dikare bibe her zarava di nav xwe de ew ê standart bibe û dema standartkirinê de em bêjin hilbijartina peyvan de hilbijartina hin rêgezên rêzimanî de em ê tena zaravaya xwe nenerin em ê destpêkê zaravayê xwe ê din binerin li şûna ku ez peyvekî Tirkî ji bo zazakê bikarbînim ez ê peyva eger eynî peyv kurmanciyan jî soranî de heye ez ê wê hilbijêrim eger em bêjin hin peyvên zimanê Kurdî zimanekî zayendî ye
کرمانجی دی جزازکی دی ام بیجن هن پیو هنه کو دو زاین لگوری دبوکان دو زاین تی بکارانین دما هل بجارتنا زاین دا وی پیو دی از هول بدم زراوین دن منرم گلو زراوی دن دی او زاین دا وی پیو چیه و لگوری وی هول بدم چیکم ترمینولوژی زمان رزمانی از هول بدم اگر پیوین خسرتونه نه پیوین هیی ین هفپار هل بجیرم اوی چاو بکه اوی پیشروجی ده بلکه دسپیکی هنگ زحمتی بیک شاندن جبر کدام کو ام بحث زمان استاندارد کنه ام بحث زمان نویسکی دکن هنگی بیامن ام بیجی تبلیغ دکن دام کو استاندارد به ایدی از این کارم دوکا خوب آخرم نه زمان دکی جدایه زمان نویسکی جدایه زمان نویسکی جبو هر کس نویسه کی ته پیشیا وره پیشیا کی بکاره به حسانی فهم بکه علی وی ارینی هیا نینی هیا لی دویته هل بجری اگر ته زمانك ستاندرد چینه کی جبو زراوین بخوجی چینه کی جبر کدام کو تدناف زراوین دجی به ستاندرد چکی گلو دبوکا عفرینه وی به ستاندرد یه مردینه وی به ستاندرد یه بهدینه وی به ستاندرد او جیتی نقاش کرن نه تدی هر یکی ما تبیجی یا کو از دزانم یا جی از داخلم یا هری راسته او جی شاشه زمانی هر پیوا کو د کردی د کیجان هرم به بکارین او کردی او راسته لیتنا ستاندرد هل بجارتنه کیه دما هل بجارتنه دجی جبوز زراوی کردی دیجی از اساس کردن دوکی از راست نبینم دناب دوکین کردی ده گرک خبات بکرن هنگ پیوان به مثلا پیوانا امبیجن بلابونا پیوان بلابونا رگزی یعنی زراوی اندنده چاویه ده چافکانی نویسکی و دفکی ده چاویه مروف علی فونولوژی به علی رزمانی و کیجان گنجافتره لگوری وی هل بجارتنا بکه از بیجما وی چیتر ببه کو از بیجم و هم خلاص بکن هم جبو کرمانجی هم جبو زازکی مروف دکاره بیجه کو خبات این کوته مشاندن جی پیوان استاندارد کرن زیاده تر اوه یعنی لشونا کو یک دوک بهل بجارتن دوکین جدا جدا امیجن هم عالی فرهنگی و هم عالی رگزی و لیکولین تکرن پشرا بجارتنه کی تیچکرن. باشه مامسته اف دوکن انگو زاروین کو تبع سامان کرن یعنی هر چندی مرو ببیجه ده عالی دوکی ده نمیزیکی هفن ده عالی رزمانی ده جی مرود کانه ببیجه جدا بونه کی هر زاروی کی جیدنه جدا داره. یعنی ابجي مجارك نقاش بالك برنامج طيبات جبو قالوا زمان شيء زراوات شيء دوك شيء بكرم بيكي وي تشيتر ببا نها بيوانك سدي ست ياكو زمان زراوي دوك جدا دكه تنيه يعني لغوريوان بيوانان زمان لغوريوان بيوانان زراوي لغوريوان بيوانان دوك تنيه لي بيجلن بري ام بیجن فرق دوک چیه فرق دوک عالی فرهنگی و عالی دنگی و یعنی دنگ دو هرن زیادتر پی بخا یعنی رگز نگو هرن لیدن برا زراوا و زمان ده ام بیجن هنک هم عالی فرهنگی و گوهرین یعنی پیوی هنه یعنی پیو هاتیه گوهرین هم جی عالی رزمانی و جی رگزین زمانی و جی هنک گوهرین چه بویه لی از بی باوری دمکو دانو ساندن ببه مثلا از وقت نمونه بدم ده 2012 دمکو دست به ماستر ماجسترا زازاکی کر ام 25 کس بون لمردین زانگه ها ارتقلویه هر یکی ما جباجاره که هاتبو دست بی که ام عجیب من هر یکی تشتگی دگوت و هن پیوین جداشی ده هاتن گوتن ما هفدو فهم ندکر لی پیشتی ما هیکی باور بکه بپس کرک ما او در باز کرد از باور من روجوای دیجی عین روش درکتیه تایبت پیشتی شورشه دما کو خندک جعفری نج کوبانه خندکار هاتن زانگی ها روجوای یعنی هرما جزیره الهرما جزیره جی هناك كرد مثلا از دبی هیچن دبی جی یا او دبوک عفرین داخل از نظام فهم نکن لی بیامن یا راست هناك جی درونیه يعني جوهرين او قسم مازلنا برا دوكا ده تنيه حتى دناب اگر ام حاكميت عمل سر زمان ما ببه او جدابوني پر مازلنا زراوي عندجي تنيه باشه مامسا خجازه پرس وقت هاي پشتر بكم قالك جاران گوتيه مامسا خجل پر جاران لديجي كارانينا پرتوكن زمانی کردی دام کل سر زمانی کردی پرتوکن دبستانا لسر وان دانینا زمانی کردی تجی بحثا گلک زاروان کری وين دام ته سر پرتوک کی داتینی زمانی کردی
yani rêzmana Kurdî gelo eftê wat heye bêmafiyekî li hemberî zaravayên dinê. Yani çawa tuzanî hinek bêmafî dikare bê pêm kirin. Yani alî de tu müşkile tuneye ji ber ku eğer naha serenavê tiştan alî zanistî dicûloye. Mesela tim dema ku lêkolînekî amade bikî jî serenavê te çi bibe, naveroka te jî gerek li gorî serenavê te bibe. û dema ku naveroka te ne li gorî serenavê te bibe, te alî xwendewanan ve dikarî bêrexne kirin. Niha eğer navê pirtûka me rêzmana Kurdî yan jî dîroka Kurdan bibe, em bêjin navekî giştî bibe, lê di nav naverokê de tena behsa Kurdên kurmanc bêkirin, yan jî Kurdên sovran bêkirin, yan jî dema ku naveroka rêzmana Kurdî tena kurmancî bibe, biya min ev şaş e. Ji ber lê navlêkirinê de ez bi xwe jî dema ku bikartînim li şûna kurman, soran, zaza, hewremî li şûna wê hem ji bo koman Kurdên kurmanc, Kurdên soran, Kurdên hewraman, Kurdên zaza, Kurdên kelhûr, lor, lek. Ji bo zaraveya jî Kurdiya kurmancî, Kurdiya soranî, Kurdiya zazakî, hewramî yani divê şemsiya me Kurdbûn bibe ji bo koman de û ji bo ziman de jî Kurdî bibe. û yên din em divê bi hevra girê bidin. Mesela pir kes hene ku zazakî jî, navê zazakî jî ji ber ku zêdetir ji aliyê Tirkan ve hatiye dayîn û meşhûr bûye, peyva zazakî jî rast nabînin. Lê dema ku biya min ji ber ku di nav civakê de hatiye rûniştin û gelek kes, gelek Kurd êdî bi vê navê dinasînin, ji ber wê jî û ez bi Kurdî ve girê bidim, ji ber yani hinek mijara ve dikin, ji ber di nav zazayan de jî em bêjin zazayên xwe Kurd nabînin jî xwe taybet navê zazakî bikartînin, ji ber wê jî hinekî ritfalekî beramberê zazakî heye, navê zazakî heye. Yani bi Kurd û kurmancî a mühim navên ku em bikartînin divê naveroka xwe tamam bike. Dema ku te rêzmana Kurdî nivîsand û di nav rêzmana Kurdî de hemû zaraveyan kir sersere serçava. Lê eğer te behsa yekî kir ew hinekî müşkile bibe. û aliyekî din mesela dema ku em li Bakurê Kurdistanê dinerin ji ber hejmara kurmancan yek zêdetir e li gorî zazayan, dema ku tu dibêjî Kurd tena kurmanc tê bîre her kesê. Li Başûrê Kurdistanê jî bileks e. Soran tê bîre her kesê. Ji ber vê jî belkî em bêjin li Bakurê Kurdistanê em li şûna ku bêjin em Kurdin, em dibêjin em zazana yan jî dimnîne yan jî kirmancin. Ev ji ber ku ez bêjim Kurdim, hatta ev tişt hat serê min jî wek bîranînekî jî li Parîsê, Enstitûya Kurdiya Parîsê de hevalekî me hat got tu Kurdî dizanî, min got erê. Dest bi kurmancî kir, wê demê min kurmancî nedizanî bû, ji ber ku ez kurmancî jî li Fransayê fêr bûm. Ez min got ez kurmancî nizanim, ji ber ku kurmancî bi min raxivî. Got ez Kurdî dizanim. Got mamoste ez zazakî dizanim û zazakî jî Kurdî ye. Yani ji ber van rewşan, ji ber ku şaş fêmkirin çê nebe û ji bo ku ji xwe ew parçebûn na ku dewletên serdestê me dixwazin ew pêk neye divê em navên rasttir bikarbînin. Başa mamsa xece min hin pirs amade kiribûn lê nîqaşê de ber bi pirsên cuda darin ji bo ku temaşavan bêtir ji me sûdekê bigire. Yani çisa ku tu baştir û guncavtir dibîne eger îro tu behsa zaraveyekî bikî, pêwîst e mirov deyne bêje pirtûka zimanê Kurdî di binîya wê de zarave diyar bike û behsa wê zaraveyê bike. Wilo jî dibe yan jî em bêjin rêzmana Kurdiya kurmancî. Kurmancî. Rêzmana Kurdiya zazakî dikare bênivîsin yan jî rêzmana Kurdî di nav çî de kevanokê de em bêjin kurmancî, zazakî, soranî, hewramî dikare bênîşandan. Baş ji ber ku wek mamostekî zaravaya zazakî jî tê naskirin lêkolînê te derbarê ziman de pir hene. Panzê gulan herkes dîroka wê nas dike wek cejna zimanê Kurdî digirin dest. Gelo ez ê pirse ji te bikim Kurdên me yê zaza û soran wê wek cejna zimanê xwe jî dibînin rûxmê ku em bibêjin tenê taybetmendiya zaravaya kurmancî vê rojê de heye. Biya min ne ya kurmancî heye ya rast ez ji bo yani her çend belkî kurmancan ev roj kiriye wek roja zimanê Kurdî jî lê ême dema ku roja zimanê Kurdî bibe ez giştî pêm dikim. Niha aliyê zaza dibînin nabînin zêdetir di nav hin Kurdan de yan jî herêmê Kurdistanê yê ku nabînin heye ez dikarim hinek behsa wê jî bikim. Destpêkê em hinekî behsa
پازده گولانی بکن چما پازده گولانی حتی بری هر چی ما مستخدی وقتی جشن زمان دیگه یا نه ایرو اگر از لبر بنوشتی من اگر من به نقاش دکن مرزباوی از باورم حتی داید هلبت لی نها دمکو پازده گولانی روزا زمانی کردیه یعنی جشن زمانی کردیه افجی هنه که دنا نقاش دیه و ناکوکی سر هیه لگوری که از دزانم وک روزا زمانی کردی حتی راگه هندن کنه که 2006 تل باکوری کردستانی وک روزا زمانی کردی راگه هندیه چما پازده گولانی راگه هندیه یعنی گرینگی پازده گولانی چیه اگرم بپرسن پازده گولانی یکم هجمارا کوارا هواره هاتیه وشاندن جالی جلادت بدرخانه و الشامی نهات دکاری بیچ ما ای چه بویه چما چه گرینگیا کوارا هواره هیه جبر جارا یکم زمانی کردی با الفبای لاتینی هاتیه نویساندن تایبت کرمانجی و ام بیجن زازاکی دناف کواره ده جبر حتی 23 هجمار از نشاش بم هم الفبای آرامی تده هیه هم لاتینی هیه الفبای آرامی زیادتر نویسن سورالینه ین کرمانجی و زازاکی شو تنا نویسه که در زازاکی درباره زازاکی ده هیه یعنی جزازایان ده هیه لاتینی هاتیه نویساندن جبلی و علی نابروکا دما کووار هواره بنرن اما ببینین کو اصل خود استاندارد کرنا زراویا کرمانجی ام نبیجن یا کردی استاندارد کرنا زراویا کرمانجی گاوین دسپکی ین سرکه دوی کوواری ده هاتنا آویتن قباتن رزمان کرمانجی بنگی ها خو کوواری ده دگره و جالی چاند وجه هنر و gelek devlemende و سه زراوین جدا جه دگره هر چخاص زازaki Ali hejmare ve kembeji و gelek Kurdin çar parçayı Kurdistan'ı nivîskarên wêjî çar parçayı Kurdistan'ı kovara hawarê de nivîsandine ji ber van sedaman ji xwe kovara hawarê ji bo gelek Kurd giştî girîng e û çima wek dema ku em bêjin eslî xwe de rojekî eger ji bo tiştekî tê diyarkirin sedemekî wê heye yani çima em heştê adarê پیروز دکن چما ام نوروزی پیروز دکن چما ام 21 سبات پیروز دکن سدم وان هیه روزا زمانی کردی چما هاتیه راگهاندن یعنی جی 2006 و ام بیجن تایبت لباکور و روزاوای کردستان ده تی پیروز کرن لی باشور کردستان هر چخاص رهبریه کی ام بیجن کردان هیه و روزی وقت زمانی کردی قبول نکریه ام بیجن yani jî çalakî li wir nayê derxistin sedemê wê jî yani çima qebûl nekiriye ew sedemekî cuda ye dikare hinekî aliyê siyasî jî bibe lê aliyê em bêjin başûrê Kurdistanê belkî ji ber ku em bêjin nod û heştan ve wek zimanê fermiyê herêmê ye ma ji xwe di nav perwerdeyê de jî di nav saziyên fermî de jî li kar e ji ber vê jî zêde müşkilê wê ziman belkî nabîne lê روزهای کردستان جن هات دکاری بیجی اره زمان فرمیه و زمان پروردیه لهین روزهای کردستان یک خطریه زمان کردی هین بردوامه هرچند 10 سال زیاده تر زمان فرمیه و ام بیجن زمان پروردیه جی لی ایرو سوریه نوده اوی چاو به پاشروجا زمان کردی چی ببه هین ام نزانن دناف خطریه دیجی دکاره ببه yani باکور کردستانی تو ستاتویه که فرمی از زمان کردی تونه نه جبو کرمانجی نه جبو زازاکی جبر ویجی دوی روزه ده و روش از زمان کردی لباکوری کردستانه هین خطر تره جبر آخیبره وی کمتر دبن ایدی اسیمیلاسیون در bazı asta oto asimilasyonu buye yani Kurd buxa ایدی کردی ناخبن جبو هم دناو جواکا کردی ده بال بکشاندن گرینگی zaman روزه کی بیجی لسر نقاش بکرن ام بیجن اگر روزه کی زمانی کردی نباید ایرو می اف برنامه چه نکره یعنی جی دناو وان هفته که 10 روزه ده چالاکی جور به جور هم لور هم باکوری کردستان اوی نباید کنفرانس اوی بیدار خستن پنل اوی بی چه کرن ام بیجن شاهیه اوی بی چه کرن برنامه بی چه کرن یعنی چه دناو کردان ده جی بال تکشاندن و آلیدن ده جی تکوشینا زمانه تکرن لبرانبری دستلات دارم
مافی زمانی کردی تی خواستن مافی کی خوزایی هر کرد هر کس مافی وی خوزایی کوز به زمان خوی دایکی پرورده ببینه لهین لکردستان زاروکین کرد چهار پارچه کردستان به زمان خوی دایکی پرورده نبینه تواتیه کو تکوشینا ما دبی بردوام بکه و روزک وها روزکی گرینگش بربیش باشه مام و زازاچی و پروژه پیروز دکت از ویج بیش باشه مام سخجه بحثا زراویان جی کرد ما بحثا داو کن هنک تایبت مدین پرچین کردستانی کرد از خوازم به تایبت جی بیجم یعنی اگر ورن مجاره الفبایا زمانی کردی بر اوجد نام کردان داد به مجاری کنی قاشه قالوا آنها رغم که زراویان هفدو جدا تدبینی باشور کردستان زرافیا یعنی الفبایا آرامی یعنی که روز آمده وکی الفبایا عربی جی کارانی این روز آوا و باکور کردستان لاتینیه روشلاتی کردستان هم ببیج الفبایا آرامیه قالوا اف پرچبون الفبایا باندورا و بخوجی لزمان کردی ناکه يعني علي كارين الفابي ايام علي نوي اريني هي نيني هي نها جبو كردان طيبت علي نها ام دسبيك بلكي بيجن چن الفابي هنا زمان كردي بچن الفابي تلفزيون يعني كيجان زرابه بكيجان الفابي تلفزيون بلكي بكاربن روشوي نيني يعني باندورا وي نيني هين چيتر بدن ifade كرن نها ايرو مروف دكار بحث دو الفابيا بك الفابيا لاتيني وارامي اللي جبلي وان الفابيا كريليجي دمكي سوفيتا بريده خط كاراني لايرو اميجن كردين سوفيتا بري ايدي الفابيا لاتيني بكارتين يعني كرمانجيا ستاندارتا يا باكوري كردستاني اساس دگرن ل نها اگر ام روشا الفابی دنا جبو زراوین کردی بنرخین یعنی جبو دنا پارچه کردستان بنرخینن دست به که ام بیشن زازاکی حتی پیش سالن حتی 1932 جبلی الفابی کریلی برکو سه بری سه هنکی الفابی کریلی جهاتی بکارن لی هرما کردستان بخود الفابی آرامی یعنی همو زراوین کردی چه کرمانجی چه سورانی چه زازاکی چه هورمانی چه کردی باشوری همون زراوین کردی با الفابای آرامی دهات نویساندش برکو سردستن وان جی الفابای آرامی بکارانی چه عثمانی چه ایرانی چه صفوی جبر وی جی کرد یعنی چما الفابای هلبجا که جبر کو کردان به الفابای پرورده دیتیه جبر به الفابای پرورده دیتیه هلبت او زمان خود دما کو تشتکی بنویسجی به الفابای بنویسن لی پشتی 1032 تایبت لباکوری کردستانی و لروجاوای کردستانی ایدی زراوای کرمانجی و زازاکی در باز الفابای لاتینی بو چما جبر کو بری وی امیجن ترکیه 1928 الفابای خو جوهری کر بری آرامی بو پشرا جوهری کر لاتینی يعني جلادت برهان 1932 ده الفابای تناوینا به حوالی خور الفابای لاتینی آماده کریه سدم یک دکار باندورا ترکیشی ببه لینه راست الفابای لاتینیات ترکی گرتیه و در بازه کردی کریه لگوری دنگ ناسیا لگوری دنگین کردی هنتی پین جدا هنتی پین کل الفابای ترکی ده یا لاتینی ده تونه هنه یا کردی دجی جبر ویجی نه اگر امروشا زراویان بنرن کرمانجی زازاکیتنا با الفابای لاتینی ایروتینی بیساندن سورانی هورامی یعنی جی کردی باشوری همو تنا با الفابای آرامی تینی بیساندن لی کرمانجی بدو الفابای تینی بیساندن لی باشوری کردستانی با الفابای آرامی لی باکور و روجاوای کردستانی با الفابای لاتینی تینی بیساندن او چاوا باندورده که یک مثلا ها تایبت مثلا کردن روجاوا باشور و روجلات کردستان جبر کو ایدی دناب ام دولتان ده پرورده انگلیزی هي پرانیان ده لدبستانه ایدی الفابای لاتینی دزانن جبر جبوان تو مشکلیه الفابای آرامی تونیه جبر بیجی هنکی اگر زمان بزانبن زراوی ناس بکن دکارن به حسانی بخونی یعنی دکارن پر حسانی فیر ببن جبو کردکی کرمانجی روجاوای کردستانی و باکوری کردستان فیربونا سورانی نه همان استیده
يعني جي كالهورين همان أستيدية يعني ناصينا زراويان زحمتك اللي باكوري كردستاني كردين باكوري كردستاني برانيا وان أمي جستدي نودي وان حتى نودو بلكي بينجي وان ألفابية أرامي نزانا ألفابية جبركو أرامي نزانا نكارن يعني أجر بخازن جي زحمتي دكشينن وطيبت جبو كرمانجان جبركو دفوكي كيوان أمي جنبهديني لباشوري كردستاني زماني پروردهية زماني رسمي يه هرمية اللي برتوغين كتاني بيساندن نكارن بخينن يعني هم ناف كومين كردان ده ناسكرنا هفدو زحمة تردبه عالية كده هم دناف آخيبرين زراوية كده جب طيبت يا كرمانجي ده ناسينا هفدو غبات خايداربونا غباتين هفدو زحمة تردبه عالية دنجي نها دبيمو ديار بكن هر زمان دكاره بحمو الفابيان بيني وساندن وبيامن دنينا مده اف الفابه باشه اف الفابه نباشه يعني دوله منتره نظام خرابتره دنينا مده تشتيك وها تنيه هر الفابه وك هبه جبركو الفابه كان سمبوليكي دنگانه وهر زمان دكاره به هر الفابه يجي بيني وساندن ليش هي علي فيربوني ده زحمتين فكرني يعني الفابيه دكاره حساب ببه زحمتر ببه نقاشن اصل خود نقاشن الفابيه نوان سالن داوود درکتنه نقاشن الفابيه مروف دکاره حزار و حسد و نود دو اگر نشاش بم با عبدالله جودت به دست بکریه دم عثمانیانه حلیفت هي ودمي الفابيه آرامی دهات بکارانین ودمي جبرکو كردين هم كرد هم تركين عثماني ادي دچون اوروباي فرنسا تايبت والفابيه اللاتيني ناس كربون وديتن كو ناس ذكرن كو الفابيه اللاتيني والفابيه ارامي فرقنين ندن همان استيديه لين بهساني ند كاربون بيجن ام الفابيه خود بكشتي بوغار نه تركان كاري بو دم عثمانيان نه كردان كاري بو جبركو حليفتك هي جبركو الفابيه قرانيه ولو نه هسانه كتب بيجي ام الفابيه بوغارن لنقاشن الفابيه ودم دس بكرن چكوتن تجمن باشتر زاني الفابيه ارامي ام بيجن تيب بهبره تنويسان هن تيب جودانه يك زحمت هي ديمين هن تيب دس بيكي اورتدا داوود جودانه و هندندر تنا يعني نشانه هنا مثل عربي ده او حركات هنا اللي هن امجنيا فارسي دجي عثماني دجي الفابي هات كارين تنبو جبر بيجي جبو زاروكي كي حفصاي دمكو دس بپرورده بك دمكي هري نزده چاوا دکاره فری زمان خوب به چاوا دکاره به حسانی بنویسه و دمی اب نقاش دست بکر و نقاشی که راست جی نها اگر از باور تجي بخ تپرورده به الفابای آرامی دیتیج برکو زمان کردی با الفابای آرامی تنویساندن تجمن چیتر دزانی بلکه دمی که نها زاروکی که سالی که ده پر حسانی دکاره پر راحت با الفابای لاتینی زمانی که بنویسه لجبو آرامین نباورم همان تشتر بازدار و به زحمت تره هیجی لگوری که حوالین نگوتیه اما جن سرطای خلاص کربون جی بس کرده که وان نویسینه هینجی بردوام دکر ای جوخه خوندوان ما مخابن کیمن دماکو ام زمان خوب تیر بکن آفه و هم بیجی زحمت تربه و هین زحمت تربه جبر يعني دو آلیوی نرینی هیه هم نناسینه نابرا زراوای کردی ده یعنی جی دبوکین زراوایی که تچه که هم جی آلی فربونی ده زحمتیان چه که بیامن یا دو زراوایی بونی لی آلی دن ده ام بیجن کسی که هم آرامی هم آلی مادی ده جی زحمتي وبجبركو دفي ما مستيمه دو الفابيان بس بكار خندكار بدو الفابيان بير ببن لي علي امجن ديروكي فيجي جبركو برتوكين ما هم بارامي هاتيه نويساندن هم بلاتيني هاتنا نويساندن يكو ارامي نزانن نكارن احمد خاني امجن يا لاتين ارامي بخوينه يعني جي ملاي احمد خاصي بخوينن بونمونه مامسا خجل قالك برسي من هنا يعني دم بداويد به از دخوازم بلجي هناك تبرسوا واتشلان بدي تيغوتن كو هاجر كردك زاراوي کی خود حاکم به یعنی کان به تمامی زانبه جره حسان ده کو فری زاراوی کی دنه به اف حتی چخص راستیاوی های یعنی کرد کی تنجید کانه به زاراوی کی تنه فیر ببم جبو من نخمه زاراوی دنه
مخابن هي يعني نها دما دسبيكي من قلت زماني كردي جزراوين كردي بيكتي دما يعني از دما دس بالدرس تجي ديار كركو درسي زازاكي اللي في روجاوي كردستان دتم درس اخويا يكمين ده از 2% بپرسم ام چه خاص کردی دزانن ام چه خاص کردان ناس دکن پرانیا خو اری از کردی دزانم لگلو راستی کردی دزانه یا کرمانجی زرابه خو تنه دزانه حتی زرابه خوجی راستی جی tam دزانه یا نزانه yani ez بخوش ماموستی زازاکیمه لی از نکارم بیشم از حمود دبوکن سید دبوکن زرابه زازاکی دزانم تواتیو از زرابه خوبی لنزانم yani جوخه علی آخرین کردام مثلا ام اگر هجمارا کردام بیشن نبرا 25 یعنی 45 حتی 60 جی یکو هجمارا کردان یا گشتی دادن بنرن یکو کردی دزانن هجمارا وان جدایه گله کس ایدی کردی نزانن yani هجمارا کی باش تایبت با کردستان ده چیز آزاد چو کرمان نفشین سیه کرمانجی yani زازاکی نزانن هجماري ki baş ten henek dibêjin tedê dibêjin ez anlamış dikim lê konuşmuş nakim yani tena hen peyv esası Türkiye yani konuşmuş anlamış Türkiye yani hen vaha hene yani ez fehm dikim lê dikarim baxivim lê henek kes dikarim baxivin lê ziman tena ne axaftine fehm kirine بسين وخوندن اجي هجمارين كردين كود دكارن هم بخوينن هم بنويسن هم باخون كمتره تنا جبو زراويا خوجي دبيجو يكو زراويا كي خو باش دزانن حمود دبو كي خو دزانن كمتره ينكو دو زراويان دزانن هين كمدره ينكو بلكي حمو زراويا كردي دزانن نزانن بخو نبيسي هنتو لي دبي هر كردك جبوكو هشمنديه كردي جموي چببه دوی هول بده همو زراوین کردی فیر ببه هر یکم دو سه زراوین کردی فیر ببه باشه مامسا خجه دم ما پرکن مایه از خوازم پرسا داویش تبکم کرد کان به برسوایی بده گلو جبو کو زمان کردی به هر پنج زراوین خو به زمانی که فرمی اصلا جهانی دجی به زمانی که دستورا بنگهین دجی هبه خودی در کتنا زمان کردی تنه دمها گلان و 15 گلان تیرید که هلبت تیران که دوی هر روز افتی کوشین بردوام بکن نها جبو لگوری بری روش زمان کردی هینچه درج برو که هم روجاوای کردستانی هم باشوری کردستانی هم بیشتر زمان کردین ها زمان فرمیه و زمان پروردهیه جی ل روجلات کردستانی و لباکوری کردستانی مخابن هین استاتوی که وان فرمی تونه دوی تکوشینا و بکرد زمان فرمی چاوا اصل خود مرو دکاره بیجه کو کردی چاوا دکاره به فرمی به 5 زراوین خوی سرکه دوی مثلا ها روجاوای کردستان ده بری شورش چما زمان کردی نبود زمانی کی فرمی یک سدما و دول روجاوای کردستانی بن دسلاتاری سوریه ده بود سوریه سیاست وانی زمانی نه سیاستی کی پر زمانی بود اگر سیاست پر زمانی بود هرچند ریوبری نه دسته کردان ده بایجی کاری بو به زمان فرمی کاری بو به زمان پروردهیه لی جبر کو سیاست وان سیاستی که یک زمانی بو نه کاری بو کنگی بو پشتی کو ریوبرین هرمی کرد بون بخه و دما بون همان دمیر سیاستی که پر زمانی هل بجارد همان روش جبو باشوری کردستانی جی در باز داره لباکوری کردستان پک نهاتنا ویجی سدمه وی ایه لروجلات کردستان پک نهاتنا ویجی سدمه وی همانه نره و بری دست کردان دیه یعنی کرد هرمی بجی هرم دناف هرم خود بجی رهبری وان دست وان دیه همان دمید دستلاتدار وان سردست وان جی سیاستی که یک زمانی فرض دکن ل ایرانی جی ل ترکیه جی ل سر کردان تی فرض کرن کو ام بیجن به زمان سازی فرمی ده ترکیه باخوه ام بیجن عالی قانونی ده دستور بنگهین ده تو مافین زمان کردی تونه تو مافین زمان هرمی ین دیجی تونه جبو ایرانی عینی تشتر بازاره جبر ویجی یا دوی کرد اگه جبو کو بکار به او ریوبری بکار دستی کردان و یا دویمی جی ام دی بیجن جواک دموکراتیک
یک پیوان جواکا دموکراتیک جی او کو هر پیکاته زمان خو دایکی پرورده ببینه و دمه چه لازمه دولت ترکیه و ایران گرک سیاست خو بگو هره بکه پر زمانی لشونا یک زمانی باشه ما مسخجه راستی جی متخواست بج تماشاوان خوره اما هنکی بحثا دیروکه کر رولا زمانی کردی متخواست بتره پاروکرنا دروجا ایرو ده زمانی کردی نمخابن گلک آگاهین تهبون و پرسیمجی هبون دم قطعه ام گلک اسپاسیات اتکن تو میوانی برنامه سپاس دکم مالی آبا گلک سپاس برای تماشاوان روجاوا تیوی تماشاوان برنامه رونیان ام ویره کیجی دیگه داویا خلق خال چتا کو ام دخوازن مبستم اوه جبو زمانی کردی نه تنی 15 گلانی هر روز 24 دمجمیره هر سال به زمان کردی بخوینن بدن خواندن بدن فیر کرنجی جبو کو زمان کردی به زمانی که فرمی زارکن خو فیر کردی بکن ل کردتی خو خودی درکبن جبو خلق کنو هر شاد و بختوار بن